Jotonon khulumkan channel kai tomon norokan channel takan subscribe khlaya khumkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement ta online information related videos ram ga faidi tini kashe kata notification aranya o notification reja ka SoFed ni bukhaktai ga noro video no pathak jorate nai tongni kam kai saimana bagai ga faidi official notification alaina o official notification tam rejakha omoka official notification omo society for Entrepreneurship Development SoFed ni bukhakti rijakha gangko notification rijakha 19 July 2022 o notification ni amo personal interview ngai o jaga o notification ni number rijak tongo gangko jaga personal interview ngai obo jaga gangkai SoFed ITI Road Indranagar Agartala West Tripura ngai tin oro advertisement number rijak tongo nai di kainai tongo advertisement number oro Project Associate Field Assistant. O jaga nai di Project Associate engke 25 tarik Julai yong nai te Field Assistant engke 27 tarik Julai 2022 o abo 10:30 AM ni simi 5:30 PM jorate eng nai te kesa tongo Project Manager abo 28 tarik ong nai Julai ni te Project Manager Marketing ombo 28 July 2022 te Project Manager Post Harvest tongo te Technical Assistant abo engke 29 te 30 wong nai 10:30 ni simi 5:30 jora te joto details borong official website o mana angani description o body ruano at least no rok interview ni 1 hour sekang thangai documents verification ma khlainai original documents verification ma khlainai te o jaga o form tlangen rok photo rok bo o jaga nai di tongo name of the post roll number obono print khlai talangai narok ni documents or jenang mai mane nangkok mani narong ni details seibai self declaration ro candidate ni teo jaga o sanjaka amo xerox copy nangnai te original bo phunongna nangnai PRTC Aadhaar card caste certificate rok tongo jaga nai nai dinarok engkai omo engkai je list eligible candidate rok ni bumung omo engkai project assistant 25 tarik o July engnai obo July ni 25 tarik o gangkau jaga o tongo nai di roll number guardian ni bumung te candidate ni bumung te category te reporting time tongo o jaga o 9:30 AM rejakha norok 9:30 AM ni sekang ma thangai norok ni documents verification ngai bo omo field assistant rok ni bagai omo 25 tarik o nongnai 25 tarik July 2022 o roll number bumung rijak tongo obo engkai ekta PM o reporting time rejakha jaga o field assistant rok ni bagai Takisha tongo mo bo field assistant no obo engkai 27 July 2022 ongnai engkai noro eligible candidate rok ni bomong nai di sini borok rok tongo mo 9:30 AM ongnai reporting time omo haike no PDF no angli roana ni description no engkai norok thangi download khlai nai di tomong norok apply khlai tong kangkai ang to o post ni bagani video sanamjak no jefur notification phayo engkai tomong nora a video no nai kangkai nora apply khlai kana khlai yang kan orang ibu mung de tong nai di osakawa project manager marketing tong omo 28 July 2022 wong nai reporting time rejak 9:30 ke bumung tong nai di roll number bumung te guardian te category tong te reporting time rejak tong reporting time norok jotto norok ni original documents talang thangbai di tai xerox khlai talang de oro je nangbai mani documents oro sajak tong mani abo okay abo engkai project manager omo ekta PM o ngai reporting time engkai reporting time norong ni document verification khabe norong ni interview ngai o jaga o date of interview 28 July 2022 omo reporting saja koro ekta PM o rijakha haikon kabangma post tongo jaga o tei technical assistant tong nai dio jaga technical omo 28 tong nai oro borong ni reporting time engkai to ekta PM sajaka engkai haike no takisa technical assistant 29 July 2022 ongnai gangka jaga reporting time nurjaka nai di 9:30 AM norok 9:30 AM no SoFed ITI Indranagar aro thangai norok ni interview ongnai te jaga technical assistant 29 obo ekta PM rok ni bagai norok nai di norok ni interview bufuruk klai tei koita norok mathangnai jaga reporting time koita rijak te documents verification ni bagai norok ni original tlangai ma thangnai o form no print khlai norok joto nangkong mani joto details sibai norok o jaga o PRTC Aadhaar caste ma tlangnai
Hangkai tini bagi amsunong situng jotono no hambai.